Igitondo cyiza kuri mwese mukurikira gahunda za Nkerabigwi TV. Turi kuwa gatatu tariki ya 25 ukwezi no kwa gatandatu 2025. Mbahaye ikaze mu kiganiro inteko y'abaturage, aho tugenda tugaruka ku makuru abagenda avugwa hirya no hino kwisa, ariko by'umwihariko twibanda ku makuru avugwa hano mu Rwanda. Ngira ngo yari inkuru yari mazi iminsi icicikana, abantu mwarayibonye, aho abantu ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane abiganjemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, cyane cyane ababa mu mahanga, aho batangazaga ko ubuzima bwa Perezida Kagame butameze neza ndetse yabarwaye. Twarabibonye rero, twaje no gutungurwa nanone n'itangazo ryitiriwe igisirikare cy'u Rwanda RDF, aho iri tangazo ryavugaga ko nyine Perezida Paul Kagame ubuzima bwe butameze neza. Gusa ku munsi w'ejo kuwa kabiri tariki ya 24 nuko twagiye tubibona mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, RDF rero yaje kuba inyomoza aya makuru mu itangazo yashyize ahagaragara. Rero yamaganye ibikubiye muri iri tangazo rivuga ku buzima bwa Perezida Paul Kagame. Ibinyamakuru uko byagiye bibyandika rero, RDF yongeye kwamagana aya makuru, iyita amakuru y'ibihuha bitewe nuko nta shingira afite, ndetse aya makuru atari bo bayatangaje. Ni igisirikare cy'u Rwanda rero cyongeye gushimangira ko ubuzima bwa Perezida Paul Kagame bumeze neza. Ariko tukiri kuri iyi nkuru, nuko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro nawe yaje kuba atangaza ko Perezida Paul Kagame ameze neza, ahubwo ari mu kiruhuko. Ibyo byakurikiwe ariko nanone n'andi makuru navuga yaje anyomoza aba bashimangiraga ko ubuzima bwa Perezida Paul Kagame buri mu kaga cyase yaba arwaye, aho ku gicamunsi yo kuri uyu wa kabiri ari ku munsi w'ejo Perezida Paul Kagame yakiraga Olusegun Obasanjo, uyu ni wabaye Perezida wa Nigeria. Yaramwakiriye rero, uyu akaba ariko ari n'umuhuza mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23, aho rero Olusegun Obasanjo yaganiriye na Perezida Kagame ku bibazo bitandukanye birimo cyane cyane ibijyanye no gushyigikira umutekano mu karere. Iyo nkuru tuyivuyeho, nabonye ibinyamakuru bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko ikinyamakuru Imvaho Nshya ni amakuru aho u Rwanda rero rwamaganye ibitero rero bya Misiri byagabwe kuri Qatar. Ni guverinoma y'u Rwanda yamaganye rero ibitero bya Misiri byagabwe ku gihugu cya Qatar bikozwe na Iran. U Rwanda rero rushimangira ko kuvogera ubusugire bw'iki gihugu bitari bikwiye. Ibi rero bikubiye mu kiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungire yagiranye n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar, ni Dr Mohammed bin Abdulaziz Al Khulaifi. Ibiganiro bya bombi rero, igitero nakwibutsa ko cyagabwe ku mugoroba wo kwa mbere tariki ya 23 ni ku birindiro by'ingabo zirwanira mu kirere za Leta Zunze za Amerika kiri ahitwa Al Udeid. Ni nyuma y'uko rero leta ya Tehran yavuze ko iri gusubiza nayo ibitero bya Amerika yagabye ku butaka bwa Iran. Itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane y'u Rwanda rero ryavuze ko u Rwanda rwamaganye ibi bitero byagabwe kuri iki gihugu. Rigira riti u Rwanda rwifatanyije kandi rushyigikira leta ya Qatar rwamaganye igitero cya Misiri cyagabwe ku kigo cya gisirikare cya Al Udeid kuko binyuranyije n'ubusugire n'ubwigenge ku butaka bwayo. Tukivuga ariko kuri intambara ya Iran ndetse na Israel, Perezida Donald Trump nuko yarakajwe bikomeye n'imyitwarire y'ibihugu byombi, ni ukuvuga Iran ndetse na Israel, aho rero ibi bihugu byombi yari yategetse ko hajyaho agahenge, ariko ibi bihugu byombi nyine bikaba byaranze nyine gukurikiza nyine aka gahenge, cyane ko nyine nyuma y'uko aka gahenge gashyizweho ku wa mbere ku mugoroba, ibihugu byombi nibyaje ko bukeye bwaho ku munsi w'ejo kwa kabiri byongeye nyine kurasana, bikarasana, kandi hari hashyizweho ko ibihugu byombi bigomba guhagarika nyine imirwano. Iyo nkuru reka tuyiveho, ahubwo nkubwire ko mu yandi makuru aba yagiye avugwaho, izindi ngingo ziba zigenda zigarukwaho hirya no hino mu bitangazamakuru. Ni mu karere ka Rwamagana, by'umwihariko mu murenge wa Muyumbu, hari kuvugwa inzoga yiswe drone. Ni inzoga rero ihangayikishije ubuzima bw'abaturage hariya mu murenge wa Muyumbu, nyine ni mu karere ka Rwamagana. Nkuko mubibona rero, ni abaturage batuye hariya mu murenge wa Muyumbu, akarere ka Rwamagana, bahangayikijwe n'izi nzoga zitujuje ubuziranenge zihawe izinwa rya drone. Bati uzinyoye rwose ubuzima bwe ubusanga bigoranye,
ati kwikontrola no kumenya uburyo yiyitaho cyane ko izi nzoga zituma abantu benshi bata ubwenge nkuko mugenda mubibona ku mashusho kuri screen zanyu za Nkerabigwi TV. Urabona rwose abaturage bahangayijwe nayo baturubyiruko cyane cyane narwo ruri kwishora muri izi nzoga zahawe izina rya drone. Gusa ubuyobozi bw'umurenge bwo ntacyo bwabashije kuvuga nyine kuri iki kibazo. Mu gihugu tutarajya hanze y'u Rwanda, reka nkubwire ko mu karere ka Rulindo mu murenge wa Kisaro abaturage rero batunguwe no kubona umurambo w'umusore w'imyaka 23. Ni mu murenge wa Kisaro rero mu karere ka Rulindo hari mu gitondo cyo ku munsi w'ejo kwa kabiri rero nibwo abaturage babonye umurambo w'umusore ufite imyaka 23 y'amavuko bikekwa ko rero yaba yarishwe akahajugunywa. Aya makuru akaba yaratanzwe n'abaturage mu masaa 12 za mu gitondo bavuga ko babonye umurambo wa Niyo Dusenga Pacifique aho wasanzwe mu muhanda wa Kisaro Buyoga mu ishyamba rya Sorwate mu kagari ka Tatsa mu mududu wa Kabire. Ubwo rero iyi nkuru yakorwaga abaturage bavuga ko muri aka gace karangwamo ibikorwa by'urugomo, aho usanga urugomo ruturuka cyane cyane kuri Kanyanga ivugwa muri aka gace, bakaba ari naho rero abaturage bakeka ko nyakwigendera ari byo byaba byarabaye intandaro y'urupfu rwe. Reka ikiganiro inteko y'abaturage tugisoreze mu gihugu cya Kenya. Umugeni yataye umugeni we mu bukwe arirukanka. Ni mu gihugu cya Kenya rero kubwo bari mu bukwe rero w'amashusho mwayabonye akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Umugabo yagize atyava mu gisharagati ahantu haberaga ubukwe, aratibika akizwa n'amaguru rwose ariruka, umugeni amusiga aho ngaho. Abasaza bagerageza gukomakoma ngo barebe ikiba kimuteye guhunga ubukwe no kuva mu bukwe butarangiye, ariko birangira nyine uyu mugabo nyine ataye umugeni we mu bukwe. Abaturage basigara bamanjiriwe ndetse abandi nabo barumirwa. Munyemerere mbashimire. Ikiganiro inteko y'abaturage yo ni buri gitondo kuri Nkerabigwi TV, aho tuzajya tubageza amakuru agiye atandukanye cyane cyane agezweho aba yagiye avugwa hirya no hino ku isi. Nge nitwa Nkerabigwi, nkwibutsa gukora subscribe, gukora share ndetse na comment ku biganiro bya Nkerabigwi TV.